Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ka Khasi Students Union Maulangwer Unit haka arpun ritrek unai wing arjar fuar kala penko buram ya ki lai punyongot ki samla pule ki bala pas bha haki examen ba pher bat ki lai ngot ki noi kai bala shong thad na ka kam hi kai school hakani kasi kaseng kala airu ya ki nong muna se ki santli ki school ki baha bapo uput usam jong ka shinong Maulangwer bat haka shinong maurang lang kum ka jing pertu ya ka jing shakri jong kini ki school ban a jing nang jing stad ya ki khana school hakani kathan barok huwei. Bun ki jing sha nyong ben, bat ki jing sha thombo. Larang jang lei shisha, kat badang ni kipo. Berkena kecenwit ke bamenta, kuat balon rak lang api, kimat pusan, hak bangin pusan, bani perkat lang ni por bamenta. Kuat anpu lang api, itai kentin, kei keri, ber kei kejat beriu. Basam lang rak mene, sepang kata meklia, langsung seperat, hijar nai sepak nyupuar. Hak apa, kino hilam pastad, kibutin liti, kumno, bangin laan bat scam, ya kata kendo kesiap. Kata kadi rengkam tu kata bakari kadi kendo kesiap bangilak bade bagi hak pembakskan hadu tak kata bat kei kejat beriu kadi bamanga mapi bangilak bat yala jong ketenrai ya kata ketin ketilit yala kata karti keduskur kabangilak bat pedi berpenpau sepat syabar juga pertai bagi dei mengi kita kasih bagi dei mengi bagin bat yala jong ketenrai karti dustur. Hakine isi por menta, kini kun samla, kibla kersan naga seng, hauseng warja khatar, kila don, hakim ta ba per ke officer kan. Bat girange kedu ikiru, bat girange perto ke iba, kaseng kelale. Henry kamdei ba ka perto yangi ki ba menta, Henry ka perto, ya kaseng barok kowe, bat ikino hilam, hakitu gisnam ki baladam. Pamut ke isu kamon se, ban shimu ta senjam kolong bat pelong ke dak entrance. Hakaba kalhapan sim tang armut nama ka jenglut ni stu ba nimla man kersan ni hap stu ba ya gisna buwe u kena pule dan aku ne ka kena pule kampalat ka jenglut ba palat adu bang nimla man perkhat hari hatin ka jinya inti kibun ki bang nimla benda perto gitu ki balano senyan jala ya ba kelem da pesep ya ku pesep ka jungki kila kersan bormet aka pisah ke jungki kibubun kibanok senyang na kiperdok persam jungi hakaba ka TSU hausam arjar kuwei kaliyo ban pha armut hakata kan pha kucing ke UPSC support nang ba dehi kini gidi gisenjam kibang ngimla ban perto hari kamdei ba pinsim ba ke TSU kaput droi ane kadi TSU gobala watu sim kata bat ngim sim la pedang kata hari ngikwa ban pedi ba jadi kun samla bagi siu kale kini ki baro kalong bangin kersan borba bangin kersan ratba ya kesat benru namar gi don kam habaro kiliang takadau kalong ba habaro kiliang gi don kam ya kata gi jingklan ke jingi teli bangin kersan perdok persam di jingi hakibun gi buta jingdon jong kacaka jingka jingdon pet ke perkhat ke made ke benru ye ke jingdon juga seng malang kum di students organization ya kuba kapau di semla bagi galon ki ngelam bagi jisya galon ki rembeta ki graduate school pada hadu jadi college jadi ki ngelam juga Khasi Students Union
bat Rusia pengen ya sebentar banjam pat hadir kena sebentar banjam sekejulung orang ba ayo beliau dok pot beli dok eka jinglong ki samla puli bat banjam pat sekoi ya ba jun le tu le kalau nong seng sekoi ka organisation pa terus mentang orang ke FKCCP ya ba ini sekira nak mulai dari Islam oleh pan ya beli ke office ke Krishna pada sultan kalau malah ingin mensyuruh hak organisasi dari kita mau buat kita ya hot banyak dekat gue sejarah ini buat kali kepor ke bakal don untuk kita semula melalui bahaya ke exam kembali ke platform ke bank ini kredit gue buat kita dari kalau ke bank ini I mesti mendekat bagi bah pinang kiu irat nak gue kepor